Ndio Yashoto Mundui John Wambua John Bosco Wambua kambia karibu sana. Mike Salomonga kambia karibu sana. Inyaka Babu kambia very much Mundui Yashoto karibu sana. Somba ile amukuka ukambia karibu sana. Joseph Monga ukambia Yashoto karibu sana. Petmas Antonio ukambia karibu sana. Benjamin Kamonyi ukambia we jiji Nairobi Yashoto karibu sana. Sam Zipi Munya ukambia wenga lokosia wote pa yapa ndo beta wa shimo we Yashoto karibu sana ngale kwa inu asante sana. Mna weta wa Jefi Budabosa okay Yashoto karibu sana. Mna weta wa Kasanga kana MC Jaboy okay Yashoto ngale kwa inu karibu sana. Mna weta wa Sama Onda ukambia nie Yashoto very much present ngale kwa inu asante sana. Sila wena brother waku ukambia very much present ngale kwa inu. Madi Dugi Ngombe ukambia stea Kivisi kedi Yashoto sana asante sana. Mundoe Patrick Mzoea ukambia karibu sana. Shadi David ukambia very much present. Kalaptop ukambia wewe ya mondani ni wadhocha Yashoto sana. Shoto karibu sana. Upo hapa ndugu maingi. Ndia zio muzio? Ni umezi pio kabisa. Yashoto na mbedo liga ba mazitwa na mimuse. Ela wogie kwambata. Ndito tuambe kuozelela wila tu ile kuonana. Na wakuna kintu na wewe wando meacha ni Shoto? Mwa. Ni Shoto? Shoto wewe yana? Yeko neno kweli kana sie mbe na botonge mashambiki mako mubea. Na mashambiki yonde mamotongo TV na motongo FM. Nundu mangwati ekuoko na mani yani kare njimono ona kupikia na kwa newa nemo adime. Yes. Yule lo umie wa Shoto itembea mutani. Mwa. Wewe ndiye bailana? Ai na ndiye na ya mutane kila mundu wonde aimbe ona ndane siuni ne wiziwa mano. Na weza kwithio na kwa ningwiwa kwa kweli. Kila neki yake chagu. Shoto yake la kuyoko kule kwa bana kwamba tenge waambeka. Ota kwamba guga na iko huko. Kana zie muno. Bala we yele kwa disuozu. Ko we yo tonya kuko ko nengi. Usani kwa ni baba elu ata. Aye na ethiwe na nina thina wa kuoko. Na nunu baba na tonetwe singano. Ona yuo no kasisia. No wona baba gwata baimbuba. Atonetwe singano na wa singano wa pneumonia. Na woka waeta thina. Na ibindu wizo kunya niwe ko kwina ndithi anona bandu banoko kuna nondi ukakueleza kila mundu na ndimaziyele wamona baziyema malika kwata na nga record ya Shoto musineva mazetu amaku twambizie bathu ele kuona ne unipe mundu kwenda manya kwa Shoto nepa mazetu amaku nimeba na yeye Shoto yesi yolikata nyekwa mazetu aneta onjoni mutunga kioko numete bandu beta wa mutitu wa ndei ila ni area ya Kethekani ila yengale kwa yake West East kwa kambo bitewa yani kwa Omondi wa mino bitaka kambo ndwezila lelo ya mweo wezila lelo yo muko obite katoni keta kwa Kinyute omwaka Kinyute no ta 200 meters opa wabulelo na ndio wezila ndara jani uko kogela leli ukasila buka dikwezela usio wita wata wena bwethio ino wezilo ngale kwezu lakini nunu nyanduye ulelone ulelone mwana agu gatogeta miamba bawu eri yazu kwa iwa PS chungu na yeye Yashoto yaligilata kana sie nya Yashoto tinye na jetie netiwe nando ndo akwetha ndikona ngitana ke modho na ila mambe ye kuone ndikona ngitana ke modho mambe akumbeta Yashoto undu wa kushoto waligile wathini hata na kweso kuna wathi na kushoto kwako nye kwambia wathi naambie kanisani na ine dasia na inda ne school ne munini naambie kwetha ne kanisani wa ABC Kethekani wala ne thiwe naambie okuno ngita cia mukebe bala atumia makanisa osu na pastor weta wa pastor Ndivo na pe pastor ngi weta wa pastor Matutu moni nina kinengo na mendewa na masanga mbesa ukanisani batho wangita hindi tuambie kuna ngita ukanisani yungita zango uko naye tuambie kwa ya zango tukone ukanisani utakuna takuna ya mukebe na wewe ni omba ni muika mwingi na kanisa yambe kwitha nando mona tuombadia na mukebe tikakwata ngita nzo withia nusio matotho ya ngita kanisa niguzu hapo nabo atwaendeana kuna ngita na ebindo juni wonesie otiende
whether nonezo kuna ngita sia ndanzi no sete bunde tinasio innezo koma napita mwambi natwambila walika kwa mwambi yuzu miaka yebo ilika kwa mwambi imyaka tita nene wete yanesa lakini yuko lani weta yuzu nomba ndi agwida mbe niombe ndi agwida mwa kwa manangi hata naweza kwethia mwana no to nake nango no nivo kobe nake nekyo negwa kwendanzi bantu bata wakambo mbaye ta waketenge na ibinda yo kubisi nyene bido ne school niona oimano inge yubinde yundu agia abemba agetale ibinda yuma ya ikwa na ndo wewe anduka wida nkabu izu azuma neze kuko itina ibinda yu mayo imwana ela nyina ndiye ina kalo bunza ndanze nonye ndiye ina kinwa ndanze ne kubudana bayimundo mbeze nekala mpaka mwendo wa saa sto zaluketu ando maye ba mailika mpaka neza udio koma kithanga thine baunza negwa tawana koma runezio pingo mwendo ni wa saa kenda na nusu nethia ngomie mpaka neke mwe ku mutwe nethia kuzuite kiugo lana thenge yumo mone no kina zizia no ando umagwata ma alame momone magwata ma koma ngo nyenebe nezia nalika ila nalikile ndini na ndiye nethia ngitasi ende no kuna vinda kwanza ula wa stage wa kuna ngitana tegezu ai maingi usili na mwithiane na mwiye nenge ngitayo no nekone tena mwiye nenge nekone weza kwithia ni enda kunzungia nai nundu zanwe you ono kana kameni geva enda kuna ngitata na yuko abadi wetha mwana wete wa Dr. Milo ayo babu mwana usu amwe ke mwana kiwona kikwete ngitaye kikwete kitasi okuna kinenge mwana usu anwa nenga ngitaye igona kuniwa diwambe papita mwambi na kuna wadhi na kwa ina nalana ina mo na ini wadhi wambe wakele yo ini wadhi wemba wolo aligila stage wa mwambi takoni badita ona kina katungwa badinge inge sia mwambi ona inge sia tene mpaka mwambi amuka akomete mundu ni wewe ke nuja senzia undu kiende yo akomete na bwe dina weni wakomete umbelelo lonjisio bwa wadio muete kala wogine wogianzizia na eta Milo na alama yebu amea kimwana kiki kalibandu kwa jaki amuka kine wambeza kinywe chei na kijete la tuende nacho kata ende rumo hakuna video kuna mbunza kwa jana na amuka na mbona na wambeza ana anywe chei yuno akola zabale akwenoka kwenyu na akola kuthiju onange waya wiyola ngokia ni umeta ko ya di school kwacha niwota endi yu school amba kwegya boss buona ndo ndo manyaka no negwe school kana kwegya na no tauma bu taiwa thamdatu atauma yu tukwacha taiwa chumwa twaenda kuna mbunzao ita kuna wathi mbunzao ila tabigie wiyo pita mwambia aze ninyango kuna kionjo wambo ni kwangita namba usani kuna ngita kionjo ata na ndiye zikeba nundu mabina maingi alama ya makona ibinda yuko apita mwambi aingi ni maliketwa nuke unokethia ukethia sa ilo kwitho imenda stage maikoneka manda mundu akakoya aka no kasa kwithia saku ke mumila nyina ndika stage no sangita nyina akuna na mino kuna akaambia kuna ndiwo bita wa mwambi wambetie waambia kumbeta wa mathonge nundu wa wathi wa intu kaka kilonzo weta wa kimotho wa mathonge ngakila yangu nete ona ngunete neza akaambia wa mathonge akaigwara akaambia tindio akaambia tindio ai masha netongelela inge itongelela wathi ologela wathi ozu kindi naende nyanambela baba zero abojika wa mathonge naende atwaende na ukuna kubikia salama ebona asiokiye na ikweka motiani wa district moko ezu musalama mwekona kwa mobi kana mwekona kwa ndize tukuna aba ndo ino tena haya muziezi wa Mutongo TV likana muthejani wao ni otono ngwathie niende kwa samakulu magwe salamba tomane mukube ilani ile itatu kende mu itano kana ngale kwa Mutongo TV Facebook page ito tukoloka na muthejani wao ni bambe ni wa kwambata tukenda Mondoi katibu imwene na kundi yake ya Chaume Boys Band kadho na makulyo kwa Yashoto endeo mato magwezela ngale kwa Facebook page ilani Mutongo TV kana gweselambana ito tomane mugube ilani ili itatu kende mu itano ligana namba ito tomane mugube ndondo dhitu ya tongoi paisi lingi onomwe otilawo ito tomea otomane mugube kwa uchangamuka gwesela 23915 ni uma kwa mwambi yune uma kwa mwambi yes kwa school ina kwa mtiani
nanyene kalaku ndile kwa isimu ila mezie kubezie kuko ingi kambo meza kwa maiko na mutito wa ndike la kuteta wata ndiye kila kuteta wa tayo ja mutumia umuto yona bu yenazo kange nabi kwa mutoleka na kwa u kule mutu wa ndike la kuteta wa na I think ni silent it was silent kiba na kwandu weta kwa ligeta ngala kwa TZ ugeleta njwana chezi kana ngala kwa wewe tote na njwana chezi nibona ndiye nazo kengela numbile ne dema ya ulo nini nyana ande ani bota komanie na ibida yuze kwithenda itina kalanga nibona komanie na kina makazi yothione na ibinda yu Martin mulo mananja tata ngoma kamwana twakomania na mogu ainde twambila ingi ba obau inde twambila no ka tesa kwa kuma saku tweko maundu maingi na inde tesa kuthimbe ndia maluine twakuna maluine kwa ibinda nene pyo ndila na thokomie pyo thokomie muno nela no si experience mbinge kwa maluine tume maluine wo tambise mbendi ya mananja twambise mbendi ya mananja twaendea na kina marefu mukuu pe mona weba ukumbia mwizene muno eto daktari Mike Mwonga wajalo wanabuba ando beto wake nyambu ando beto wake dhasio daktari oba amazago embia ni munyanya wagu sana nendo zizi magulio na mautuma nelamende kulika gweselangale kwa Facebook ilani Mutongo TV adone so likabauka na gweselambo tuma ni mugubelani ile itatu kende bo itano changa muko kwa mituku kende bo yangale kwa na otambu wa geze kwa zia standard na so megulio yaku kana ndina atwa ezia egulio lo kwenda palaba mondo we Yashoto kwa mituki changamu kabu ngale kwa Facebook page tola Mutongo TV na utomane mugubi na gwa ni ile itatu kende mo itano kadhandu na credit tukeso kuno ka left mondo wako tuma utomane mugubi ngale kwa su nena producer wa ngale kweno Jona na director wa ngale kweno ngi Maklov mende ondumia mato mane menywa lamu kule tengale kweno mabindungi dugi gumbe ukambia kedha Yashoto sana na waketheka Patches Mulwa ukambia Yashoto karibu sana Musa KBM ukambia TV yaku ina kwetu ya mawegu lakini wegedete kananga kwa Facebook wende kwate ya Mutongo FM ikija no search TV ya gwingi ndu ile ingi siombe igwa makaima yambia ye sawa kabisa Masimu Dhui ukambia stage vizike bia Yashoto sana tumokwati TV asante Prince Ben BM ukambia Peter Muduse maona ngedeze mona usu sana zipi ukambia nukadese Sam zipi owe mwembia mwingalokosia wote shimo mwembia mwemendo kabisa wena Yashoto Sam zipi ukambia ununindi support ya Yashoto gwesa kuotabia Yashoto gwesa kuonenga namba yake kana utabie pala mutonyo ntumwania ambe kwevu kesi ya Paul Kilo na kwa chotubane wagu mwisiono gweka wembia Machakos president sana Shedro Kimasai ukambia wemechambone kabisa sante sana Johnny Jonteza ukambia ne wa komani na Thomas Ziko wambua yune kolio wa kulia no kwa no songe o tino ndateka mbudho usune mutembei ula ona tundubazio base ba Jamal Jamo ukambia stage base ni James Mutinda maingi kuma ba mololongo gebese Yashoto na mwene mutambo wa sana ola wadi wake anda ibanga itima live Masimu Dhui ka kulia Yashoto nuenda musungi bodejane wa mondiu kevo labana ukambia wa madonge tindeu nikipiza niko senior kambia ngedese Yashoto sana badhi yake sidi ana maoma nyesio manene muno watching live pipeline Embakasi Njokosta banda ya Modembi ukambia stage bezigedese Yashoto ni mutoi wakwa na no wewe ambogise mandone ma wabi mwakone akona we amosiovyo na kwati Kevolaban ukambia Yashoto wevata na kemono asante sana asuna alama ligete kusalangala kwa Facebook mautomane mugube bado ndino lo ninywe ningo botambwa Shoto no akunanga wadi mwako manama nanja paendi watu wako manama nanja muende na wamvi watu wako mania na mananja netogieta tete doti mwe katika mbendi ya maluine na twago kuma maluine muno anene tane ha muno maluine kana mbovi ni kwitha ni musei watu waiye na nzia ya wenyivyo na kutonia nzia mungu bailete na ndaya na twekala tengwe kunuko okitambeza mbendi ya mananja ta kuna mbendi ya mananja ya kuma volume 1 2 mpaka volume 4
yu ayoko kuna volume 5 niwe na mwe yumbi gabu mwana ya nane weka hata akene waka kwake iwe na ndiye na record cassette ka okamba yu volume 1 yagwe namba zieba volume 1 yakwa ya wadita weta wakaumbela unge weta wa Mary na unge weta wa Thani Matiliko na unge weta wa Ando Imbune kana the nando wa yuzi mwaka wewe ugumya volume 1 yakushoto na umetie mwaka wa 1998 ibona mzikaza tikauka no legile volume 1 yagu na kuma 98 shoto ni wandi wewe woki okuna wewe kweli ba shoto no tawamanyika mtani wadi la no okuna wadi wa Kethekani line ula wazi Kethekani Yashoto na kunendi moto Yashoto na kunita matuko 28 January 2001 na wadi zula na kunie ni woju anengie sietwa na wanenga yu kwitha ndona kwasia kwiyone kwitha ne mwana muziki gwethe no tambwa yuba ana okona pe wadi waku ne pata awe mono wita wa Kethekani revolution yes tika wa woina kiuni genzalua kana ni gegezi kiuni genzalua December Christmas ya hero kiuni ginya genzalua you genzalua gewa gamanya bashoto thina ne mwalimu na kila kitu maamura mana simu mane ya simu thina nethi wote ndeno ndo kumatene nethi kinanda musi namba thizo zina wao na komande kone yuweza kwithia ne nguikona na kula kuikona nazo kanenda kwatia kumana kila maina nunu ndikona ndelea kwina na nyela na atia na mana ne sio komana na mundu mukomwe tekala kijija Sinai wae munzaluo you know wambundizie kukiandika na kugina na kugitabuka kuonda byonduke kwasia kweze kuthia kila kintu ngweka nengwe manonduke kwasia na bamba ka mbidima mbuzia mbuzia no yakalawa kana ni mbuzio yemwe bidi wa mulo yu wathi usu na inie ndo alipoliza na inie wathi usu bila tende kuona wathi buna kana mbobi kalawa bayo na chade chaibu kwa usu mbidi wa mbuzia na wakati wa kionje lambo pia wakonie akuna mbadisi yake ile na ndangaza asa niko na mbadisi kwa ile ubona akonie baza wadi wa Kethekani line up na kona wadi wasia wazazumo kanda we la na then na kona kenzaluo kiu indi andu ma kwati kabiweza kwithia thina waingi baweza kwithia kona kuma alwa kwa andu ndikandanzi ambe kubone thina shotope wadi wainie wazia wigwa tawika safu oinge nenzo ninga ngatata na nzo ngatata ni nyamoje ba kolo yini kolani tena ndo inge mo ngatata yundi zini we ngatata ni namo yili leba lakini ngaona eze rono esekezo ni nembe wanzwala ni nenanga be wanzwala lakini namo bwa wazia abia okandelope kangazel sangwa mbo ngatata ezile yako kangi yata yambuki yene kwitha naina hasira nundu wa kwitha bayo simu siaendete kombo chake mesi ndabangiriza kimusi na wadi uno wo ni nonge ila nazo kwa kita osongia kada no feeling ya ye awo ila nazo gume ngoni ila nazo kina kwa kibeti kinge kisio kila nendete kita wa Evelyn Kalomu amutia chaguma na kuko ngokweta wa munyi mwinge nibona swani yeno na either kibeti kila ki mathina langi metha matu andamite undu ithiana muziki te thana mathina maingi sometimes ma kwitha ndu maitwo sondu batailite jidu jatumie ni nandi asia onetha ninzo yani kila ngwetwa nongotwa nengane onetha ninzo igende thezi neza ba ono kumaanisha igenda tole daka ugweta mwana muziki wa kawaida daka mbosi yo no thoni ne mbaro ndine wanda yele ukata ikwendekana nuneka kila newa yes nani wantolie sawa pio shoto bege nduge mwini thete ndio na grupu ne na oje ukita muno no to tuikete ke tuicho kwa tania ini twambize nangale kwa ni story ya shoto ya soy ino ngimba kana nengane namba ya kuba ke7 na no tongwese kindu chu yazwini mwezi kwa nizia mbezi ila mwenda peka lile hata tuweza kuenza mbezi lete nenda wa muyo tuweka chairman wa ini chairman wa ini
kana ba ilata do not no ni not iwo tsugume tondo beke ngwendo na kwasya undugo nde ukona wailete kadanga ino wako nundu lete ni wailete ni weka dunia neno ni waile kwibunzira uti ukadana kwika tande kuwakilisha ngai na hedha undu ni waonwe ni ngai undu ni wailete nusio kuweka na binya bionde na kitie kuona thina wa yaso ita mwini mwenzangu na nona hedha no mathina metha mamulikile bandu ti mathina make mundu wonde onu manda na mundu wonde wendeno pali undu utamwethia pali undu tethia mu manda nona nusio timutethesie tanzia ya kwitha konia andu kana nitailo kuwa ni mathina kana kukwata na ini ilo mogweya ketha kiyo nota kitu mashambiki ni uwe mambirite ngaliko ino maimbia maunda twenda shoto atutonye mbathio tu sawa zao na wambe nguwa maiweta meenda ndaithanga itimalai na usuonge waza kwa yune na genyumba sawa zao na tutambito liga bau yando malikania kala mjana one musiasi wa Mutongo TV dukoleka na ndeni wa kilungu cha kwambata twambatite together bondo ikatibu imwene ne kundi yake ya Chaume Boys Band noko mananda wa ento wananake mwe yanga wa kabisa ni munano manando komana tiado komana lakini netokie ndio kakuma maloe na ju nigwa katibu wa ndikile ndeni wa maloe na lakini wazo kwethe ndikaithe juma kina Martin lakini munano notena na imo kwa imwe akambethela nziani aila kuungama ngamona abantu mbitete na ila kwezelobu atuine na tejandila na taimi haya yutu endo tunenge mbadhi isu ile mundu maglove nenge wasiangale kwa eno kidogo kenda wele mashabiki kwa tambadhi isu to tambisi kwende yanaonena nia ena mundu we Yashoto tambisi na wewe ndaidha ngai pauo oko konza paumo konele bumwezo badiwe ka practice bawo nyumba mbadisi yonde no wesekino otungete kesa kwetha kebina kwako yuko tunga amba otungia nyumba nganoenda studio kadi otungia wathi namba otungia nyumba ngatunganya mwene ni nyoka okeana wamina kuyana ngazeu bya solo kila kintu chonde ngazeu bya rhythm ya ruo mbenzi na wini kila kintu chonde ndo kiothi nike nangeta ini athukumiywa late thukumana mutera kodiana mo na monga mabundesya maka mana kila kintu chonde na inde to studio kini wa wathiomboge andotoni kana ukage maimo niguo ekana sekindu kimwe tuonena kila mundu wonde eundula uthukuma maundu make waguno ga ndotoni nyene ngwata mbathisa ingi kwizira ndotoni no nikilia ngomete ngewa kindu kinete yani wathi winetwe ukethane melody nesu jinetwe lakini kila kitha akibo eluka ile tumekite ndo mewa kila ndi mewa lakini ukeza kwitha umwizo nengwewa mukole ya kitana melody ndo ya okay ngewa malai ukeza kwitha vya kindu negwa kindu kiko sound so no kila no sa simo kabinya ga record thani ngwe nenoete ngoza simo nga record na record yundina kiunegwa kidhinwa na ndo mane wazambwe thaitha ngai dino na mina gwinanya nditila na ndileza kana ndikoma igwa jana muga niguo no sa uni fresh na noete ndioza ndiekia niguo la thiundu kwinawa ayu ya muga kwa jando yu evalina yo golia yu wambata wezo niweze wa mina kuroha ni mwini kana munga mina kutwa na wya wake na ni wa mwetekela nunu ndi mutwa ni wese ni mwini so makule mwingenda tunakutha na munundu ni wese kila ngweka wese ono tungiwa wali wese no tungiwa wali yuzi ana bana ze zako zangita adati sena zya kutetha ukana zyo muno bionanga kwiki yambathila ni record ya sia ndi record yu athi ethani wathi ngwenda kuiya ndini wa memory kana simone with ya ndola sietha waguo ruthino nacio
ukaweza kuja zinenete ndadio hivi na ni sawa na wewe ende o record tuko nonge yune na ge nyumba okay solo no lidi mu wala wa binde ya corona pe wathi wa ini ani kwa dio ini ta Mrs. Wadu pe kangi wata weza kuya mama twine nyena ambie kuona tawagela nilia tawatangewa kana begi wata kana yazinga lokela nilia binde ya corona kubwe binde ya corona kwa maondo mengi wathi zitokie tokate wape mbesa siumizo ni serikali na serikali ya asia ne kumya mbesa na sio support aini nundu tesikete numba tiba ndo tiothi na tejina na kwa kitumita mina kwe titone mbesa hizo cia umwa nundu yo kenye ito ne yapendo kie na yo ndie simu ino wo visad na mathino kangoke laba na muno bagwitu ginine ni watu kwati ivoze pyo boka batu ikana cia kwa ndini wa ministry batu ikana andu angi maete woni utepo malika kwa saninga ndawetambulisha tamwini ni lazima record wadi na ujiki ya visa na uituma kwa ministry nikanda ikata kwa tegeno nikenda kwa tegeno although kwa tegeno digwo kwa maana muno kwa nyumba bino nene ndeta muno unanga ni information nundu o somethio andu ndio kwezi yani ana corona na ukosi oikumbinge no useo niko tatungiwa this wathi uzu wetu wakipepeo nyo ndilige na weta wata wathi uzu weta wa naja kwako kipepeo ndizi weta wata lakini wathi olile olile no mongo mangi na wathi bande igala bagelwo bande ita kwathi lakini bande ita kwathi ndo wathi uzu natume yingili 15 ku record ina kuweke mavisa lakini lana zio tumeombeza natume yingili 5 peke yake simoni umegia kwazi ode ya komizi ya gunezi ya siayo idene wewe na kiyo cha kwa gale kwa serikali tawe mwini umuntu ukakwata ebuso ndwe bambe wa kamera hii utonya kuya serikali mubinye wata na matonyo motethi hata inyuta mwiya ini nyendona kwaza kindo chambe yes mashambiki maito alama tuona ko ndino mitandao makatuona ndine wa kutambita madhango ko ndanzini na makoka na mamato ngiangobyani meka ana sakoro kwata kuyoko indi ndimea ila mona ainiangete upanga ndanzi tikwitha iti thati enda upanga ndanzi lakini metalatala ila yikiitwa ni serikali ni metalatala yithibinite mwini na nziambe muno for example ukenda kupanga ndanzi makutano ma chumbi thiasia meo yasia lazima wambe kuosa balua kuma kwa county government walozwe ile kwa swasingili tano nigenda bange ndanzi nigenda une wazitambu uza madhamu yetekelwe kwamba ituene kutangaza then wo maba ingi ni lazima udhikwa nema woze walua wa nema wo kona kelele waziingiliziana ile hizo kangili mwanza tiwa aya uzo gengi udhipolisi kwa yes uyo mweno ndo kuna ndanzi akuandikie permit permit hizo ziingiliziana ile ngili zwingili kena mana uzioge uburindi madhango utume madhango idhi madhango ta ukone madhango mangili ta 3 hizo kangiliziana 10 ile aya uzioge mwaze idha mulo kwa mbithia ningi mai kwamba ningi mai kwa na muzala sibiza muthemba hizo aya bo uketha ingi ndwe na miyo yaku urona utume ya ndanzi lazima ukomboe miyo izune ngili 3 na maana 5 utukomwe kwa nglazi okaziana ngili 10 na maana 5 aya tune nengo ya tulatu kusobea adokomi utu nduna mabicho owe yani uga withie
transport uze ozotangilingili tatu kutwa ando ba yuzi okakungili okusende miyongwele soka miyongwele na uyi ndo kakone wadi na wambia kukuno wadi saile wambia kukunu eto kabe mundu kwanza wali wabaza weyo ningi wadi uzunu wanga umo zako zambe ya kuma za yule sia weyo uze kudabe mundu kaenda ona ka street ne police mpaka kwacha anu mezela wa mokene dancing bayingwa we kwata ngili tandatu kwa kwata ngili tandatu expense ne jangu gili miyongwele kwa kwata ngili ziana -14 we na ndwa ima mena ibeti alo andikete bubu na mete roko nomba ona kuetela na we na miyo we kana na mwata choma mandi ya bandi yela noka we tabe na dena we witu na ndeni sia ndo meno no tomo kuna wadi ta ota ndanzi ta 10 watu ya nizu kwa kita isa inu kano kwa kuzese kengegwa ke to na ndwiki nduna nenga kebeti ndwiki nduna ita kebeti ukeza ndungu wela za kebeti utuyeba wona ka wona endete sungule ningi wona ya kane yes jo wona sometimes andwangi ko uselekale tonyo mukwata kokwata selekali kino chambe yes yutita na nene ya maundu ma recording jita nyuma tukwa etikete ko record nundu yuko record mbadi nundu muna kwa ngambesa na kutinda wina ngete edek ona ndingi kona ma record mbadi no kulo kwati yo band at least ndekagwe nundu yuwa izia mbadi sieki wande ma mitandao simone ni kwesi yeke itwe twa yanga wa ya YouTube ni uyawa nani kindu onaketa eleka kabisa ukavala mundu kuona ko ni azima kabwa shotoko kone kwako mukagitwa kwati at least ukaze takwatia ni atoto ywe na ukangwe ngili 70 nina manana na tumia expense ya ngili 20 we nuku no wa ibado kumis ngili 20 no neno kyangili that ngeko kwa kana katwa sana school kuzelekale molele liemeo liemeo na disisia aini molokoti kila mundu aje yutia yake nundu yitu unena yunaenda kunenga kwa mfano ndini wa music ino jito zeileta ukabingwa nduka omunde na wabingwa nduka je stock na wege stock wa mino bije stock wabingwa nduka kwacha kila mungu wone ailikosera sukali atete ungiatete munu ungiatete makobizi unwenda na zoko ya dela uze wengi uzioke ingi wete endo duzwezi bandu geto ndo tenge kila mungu akaje ukata ayoza wateta twamina tuikuya la jenge unotoneka paitonyeka basi yuzelekali maisha ma music majinju nundo nyenda ne kutunga wadi neti yake chawa kitandana kikomete kichoka kuimbepo ngakiti kunga iziti kutunga wadi ngazi yokangamanda mbesa inge ngeta no mabunde sia kuona wadi yosu ngazi wangaiba studio nga record na mina record ngazi yokainge ngaramika kunengane mbadiza kwa ndeni wa media si kumwa ngazike kwa mitandao no kumya video na nenga umya video na nebe dancers yake lakini music izuna mina kumyu kila mungu akete kwa saini thetie atete aini thetie dike ngokwata Yashoto weta mbandi yagu mundu enda kugele mbandi inu yako utonyo mweno thina wipo nyega ngode mathina no ndi manene aba no ne maingi kana mundu enda kugele mbandi ya shoto ekana shoto ata kana asie mundu enda kugele mbandi ya shoto nundu ningonenga namba ya simu ne konene na akakando akandethe sia omundu mana tajiona na recording kwenda record anytime namba dinzi obyo na ziambita okwama ko record ndo ambeza ko record nundu tena mathina tajibi na kwenda na kimona kaja okiko ke mwaka wa Kele University kila kingi chake kimwatiye ke mwaka wa Mbe University ni na mwetu na ke we from 3 utene ngaosi na nina twele jodo etina twele mabadha twatu grade 4 so nyongwero wito mwingi na nengwenda kwina lakini ndio to yandikuya imbadita ina iyo tonga so no mutumane simone manenge namba ziyaguzia simo na matonya kokwati abangale kwa Facebook kana Twitter kadhanone kago ndugu kana YouTube namba yakwa ya simu ni 0721 68 68 20 sio gelengi namba hizo 0721 68 68 20 0721 68 68 20 channel cha kwa YouTube kita Kethekani Yashoto, ona Facebook nita Kethekani Yashoto.
YouTube Kethekani Yashoto sababu subscribe channel ni chake Facebook Kethekani Yashoto pe kulo ni we shabiki digale kokulya uko makuna kwamba tengende kwamba yu amina ila umina program ila nayo ayianza kuwa maduko matabiyeni moyi wake ana nye diese obigeti program no no twazi moyi yogeta ne ready ngoka kabisa haya ningonenga maduko betoke nanga thank you so much Vosiesia wa Mutongo TV nuno tambania na ito kilunguni chane cha lelembana ndio likanyama vijana wa one tukenda na mundu katibu mwene ne kundi yake Chaume Boys Band nye beta star Kivisi ilelo meitangwangwa ya kibande beta Peter ne mutu sena ne wa maunda wendo ngwati angale kwa Facebook ngwati ya gosila page yakwa ilani star Kivisi 001 kwa YouTube ya bye bye and I love you so much.